دم و هەموو دەمێن وە خۆش بە بینەرێن عزیز بە خەلەکەکە نوش بەرنامەیە گوتوبێژ لەسەر ئەکرانên jin TV em li pêşberîwana. Emet xeleka xwe ya îşev derûnahî bavjin ser du mijarên girîn ku di nava şoreşa Rojavayê Kurdistanê de bû wekî berhemekê şoreşa Rojavayê Kurdistanê. Yek ji wan rojevan Akademiya Jinolojî ye. Gelo di nava van salan de vê akademiyê karûxebatek bi çi rengî dameşandin. Xwe bi çi awayî di nava civakê de birêxistin kirin. Karûxebatekî bi çi rengî ji bo çareserkirina pirzgirêkên civakî taybet pirzgirêkên zayendperestî ku di navbera civakê de pir li pêş e çêkirin. Di heman demê de zanîngeha Rojavayê Kurdistanê yek ji ber hemên şoreşa Rojavayê Kurdistanê bû ku deriyê xwe li pêşiya hezaran xwendekaran vekirin. Derfeteke dîrokî ji bo wan xwendekar bû ku bi zimanê xwe dayîkê perwerdeya xwe bibînin. Gelo wê zanîngehê perwerdeyek çawa da wan xwendekaran, girêdanek çawa ew xwendekarana bi zanîngeha wan re hat çêkirin. Ew qas derçûyê wê zanîngehê çêbûn heta çasê ew derçûyana wek xwendekar ketin xizmeta civaka xwe. Girîngiya perwerdeya bi zimanê dayîkê heta çi astê heye ku di asta zanîngeha de were dayîn. Belê temaşevanên hêja ev pirs û gelek pirsên girêdayî van her du mijaran em ê li gel mêvanê xwe yên bêtir nîqaş û gotûbêj bikin. Ji bo nîqaşkirina van mijaran gel me du mêvan hene em ê li gel wan hîn bêtir bi ziravî van mijaran binirxînin. Li stûdyo Rêzdar Aya Salih endama Akademiya Jinolojî bi me re ye. Di heman demê de diriya telefonê rûyê Nadiye li Elî xwendekarek ji xwendekarê zanîngeha Rojavayê Kurdistanê ya sala duyem wê bi me re be. Belê em ê ji cem mêvana xwe ya stûdyo de dest bi mijara xwe bikin. Dema te xweş be Rêzdar Aya, tu bi xêr hatiye. Gelek spas. Belê Rêzdar Aya, di nava şoreşa Rojavayê Kurdistanê de wekî Akademiya Jinolojî belkî yekem care ku zanistekî taybet bi jinan were pêşkêşkirin, di nava wê zanistê de gelek karûxebat hatiye kirin. Îro wekî Akademiya Jinolojiyan ji wek zanista jinolojî xwe çawa birêxistin dike Rêzdar Aya? Di heman demê de karûxebatê we di çi astekê de çi asteke akademî tê birêve birin? Yani niha mirov dikare jinolojî wekî zanista şoreşa jin û şoreşa Rojava bi dinirxandin. Ji xwe jinolojî 2013 di mirov dikare bêje nava şoreşê de ket yani karûxebatê xwe dest pê kir. Karûxebatê xwe dest pê kir bi semînera bi dersa di nava civakê de xwe birêxistin kir. Hêdî hêdî navendê xwe dan ava kirin li Rojava û li Bakur Jilatê Sûriye jî karûxebatê xwe dan meşandin Akademiya Jinolojî hat ava kirin. Duê derê de sînordar nema yani weşana jinolojî hat ava kirin di hindirê navendê jinolojî de him lêkolîn him jî perwerde yani perwerde aliyê saziyên civakî, aliyê akademiyên eskerî, aliyê civakî, aliyê komîna bi giştî hatin birêxistin kirin û lêkolîn jî li ser mijarên cuda cuda mînak etîk û estetîk, sosyolojiya jinên Ereb û hin lêkolînên got di weşana jinolojî de jî hatiye yani derxistin mînak bingeha dîrokî û siberoja şoreşa jin ew jî yek ji ber hemên jinolojî ye. Di heman demê de mirov dikare gundê jin war jî wekî berhemekî jinolojî bigire dest got gundekî ji bo jina bi taybet ji bo lêhirbûna wan ji bo bikaribin xwe jinû ve ava bikin ji bo gokaribin di nava civakê de kar bikin û di heman demê de aliyê perwerdê jî di nava dibistanê de wekî materyalekî amedahî ji bo xwendekarê amedahî hat dayîn û di zanîngeha Rojava cî wekî beşekî 2017 de li zanîngeha Rojava wekî beşekî hat vekirin. Yani ev karûxebatê jinolojî û di nav tiştê min got ne tenê di Rojavayê Kurdistanê de cîhanê tevahî di rojhilata navîn de jinolojî dikarî bû xwe birêxistin bike û karûxebatekî pir zengîn. Belê Rêzdar Aya, demekî hûn ne tenê di asta Rojavayê Kurdistanê de xwe birêxistin kirine di astekî nav netewî him cîhanî de we karûxebatê xwe berfirehkê em hîn bêtir têkevin vê mijarê de. Mijara zanîngehê xwendina zanîngehê em ê piştre têkevin wan mijarana de jî. Îro astekî bi vî rengî berfireh we xwe rêxistin kiriye. Her çi qasî xwe di astên civakî de xwe birêxistin bike di nava civakê din de yani em dizanin pirzgirêkên civakî gelekî hene. Gelek zanistên sosyolojî
نابن برسف حتی چارەسەرکردنا وان پرزگرێکên civakî ژنۆلۆژی وەکی xwe riya çareseriya van pirzgirêkên civakî dibîne. Yek jê jî yani em bêjin qadên civakî ne yani civak bi xwe ye wa xwe tenê ne di akademiyekê de sînordar kiriye. Îro dema hûn daketine nav qadên civakî de jî wekar û xebat û birêxistin kiriye û berfireh bûye. Heta çasê hûn nêzîkî wê civakê bûn. Em deman dibêjin civak û rengekî akademî dibe ku ferq û cudahiyek alî zanistî de hebe, fêmkirinê de hebe. Heta çasê hûn nêzîkî wê civakê bûn we êş û derdê wê civakê nas kir. Heta çasê hûn nêzîkî wan jinên civakê bûn, hûn bûn bersiv ji wan re rêzdar aya. Yani yekî sedemê got jinolojî derket ji ber sosyolojî nebû bersiva pirzgirêkên civakê çareser bikî yani neket xizmeta civakê de. Di heman demê de ji bo civakê ez tiştekî hinekî zelal bikim. Jinolojî wekî zanistekî civaknasî ye bi çav û fikrê jin hatiye derxistin. Di heman demê de tenê jin nagire dest yani jin, mêr, pîr, kal, zarok heme beşên civakê digire dest û jinolojî yani tiştê got feminîzm jî rexne dike ew jî got di asta akademî diman û xwedûrî civakê bir yani ez dixwazim bêjim çi jinolojî zanistekî civakî ye ji bo civakê derketiye pirzgirêkên civakê lêkolîn dike mijarê niha cûr bi cûr got girêdayî civakê ne di heman demê de hewildana ji bo çareserî ji pirzgirêkên civakê re bibîne xwe di asta civakê de zaten dibîne bi zimanekî civakî dikar têkiliyê xwe bi civakê re bi hemû jina re di heman demê de bi mêran jî bike û ji bo gokaribe bigê bersiva pirsê wan ji ber heger te civak nas nekir te têkiliyekî xwe bi civakê re dananî te bi zimanekî civakî neaxivî tu nikare pirzgirêkê xwe çareser bike û armanca jinolojî çi ye çareserkirina pirzgirêkên civakî ji ber wê xwe belkî nikarî bi xwe bigiyanda hemû endamên civakê ama ji bo beşên civakî hemû beşên civakî di heman demê diriya saziyan jî û diriya komînan de û yani yek kar û xebatê me çi ye hevdîtinê bi pîrikê me re bi kalîkê me re got bikaribin dîroka wan bixwînin û dîroka wan ji wekî berhemekî jinolojî wekî bingehekî li ser wê bingehê em çawa bikaribin bimeşin ji ber wê em nedûrî civakê ne em jî civakê ne ji bo civakê kar dikin. Belê ji xwe yek ji rexneyên jinolojî li ser feminîzm te behsa feminîzmê kir got feminîzm tenê di astekê dima hem jî beşê dinê civakê mêr red kirin bi tundî red kirin tenê xwe weke jin dan diyar kirin ji ber vê yekê jî negîhan astekê ku îro feminîzm di dunyayê de ne duê asta got tê dîtin yan jî nebû çareserî ji ber vê jinolojî vê rexne dike belê rêzdar aya em ê bên mijarên we di nava civakê çi kar kirin çi xebat kirin astê kar û xebatên akademî lê em ê berê xwe bidin cemê vana me yê diriya telefonê re ji ber bi rastî dema wê pir kurt e em dixwazin yekser pêr pirsê xwe em berdewam bikin piştre em ê li te vegerin. Belê rêzdar Nadiya tu bi xêr hatî bernameya me dema te xweş be. Gelek spas. Belê Nadiya îro tu wekî xwendekara zanîngeha Rojavayê Kurdistanê ye ev du salê te til wê zanîngehê dixwîne. Di nêrîna te de wek xwendekar ji 2016 di zanîngeha Rojava deriyê xwe li pêşberî van xwendekara vekiriya û hezaran xwendekar nava xwe didihewîne perwerde dike û di astekî pêş de wan li pêş dixîne. Gelo zanîngeha Rojava derfeteke çawa bû ji bo van nifşêmenî xwendekara ku piştî refê duwaza bi dawî dikin derbasî zanîngehê dibin. Taybet di demeke ku Sûrî bi giştî di rewşeke xerab re derbas dibû xwendekara nikarîbûn berê xwe bidana zanîngehê Şam û Helebê. Li gorî nêrîna te zanîngeha Rojava derfetek çawa bû ji bo we ku hûn bikaribin xwendina xwe tê di berdewam bikin. Belê destpêkê ez bêjim gelek spas ku mêvanê Jin TV îro dixwazim vê xalê bor par vebikim. Wek zanîngeh derfeteke pir mezin ji xwendekara re vekir ji ber ku gelek xwendekarê me hene dema ku ji wazdeh xelas kirin êdî wê derbasî zanîngehê bin gelek beşê me li vê de cih nabin yanî li deverne dî cih dibin. Zanîngeh ev derfet vekir da ku ev xwendekarê han yani em karin bêjin wilo nemînin yani li erdê nemînin bêxwendî nemînin êdî di nava xwe de gelek beş ava kirin yani zanîngeha Rojava di nava xwe de gelek beşa
بتحوينه وحر خوندكارك لگوری خوستکا خود در باسی بشگو او خازم خوینه بو دی ریل بروانه گل سدما چونا مثلا جی در و زانیگه ها مثلا نفس هرما کتلی بجی تلی بخوینه دی ام کارم بیشن جواک ام کارم بیشن مالبات بو پرسگیری کش خوندکار دگوتن جبر گلک سدم همون نکاریم در بخوینه دی یعنی زانیگه ها رو جواب براستی گاوه که پر پیشکتی آبید شبو با خوندکار کوکارم هم هرما خوب خوین هم بشه گویی حیز بکر همشی نزیکی وابن یعنی بله نها لروجاوای کردستان زمان پروردی زمان کردیه کرد به کردی تخوینن عرب به عربی تخوینن نبرنگه کی پرستی تنه یک زمان هاتی اساس گرتن هر پیکاته به زمان خود خوینه لی دزانینگه ها روجاوای کردستان گلک بش هن کو به زمان کردی تینا فیر کرن پرورده کرن تب خوشی خوندکارا بشی زمانه جبوتا چخواسی گرینگه دما کو مروف پشتی 12 سالا خوندنا خو بداوی بکه د آستا زانینگه هیدجی زمان خوی کردی خوندنا خو بردوام بکه اف هسته کی چاوالی جمعه دا آوا کرن رزدار نادیا بله راسته دسته که زمان دایی که زمان کی بینگهین الجم هر مروف دما کو زمان خوی دایی که از بردوام بکم ایدی اسکارم در بری نخوب آوایی کی راست بگهین میه در دورا خو بگهین میه پیشیا خو دما کوم رفا 12 خلاص کر از در باسی زانگه و همشی بشه کردی است خوینم الوی زمانی نی دایی که دما کو یک به زمان خود خوینه ایدی دما کو برسک جرته حتی برسه وایجی دما کو به زمان دایی که به برسه وقت تجیبه برسه وقت خوش به دما کو از نب زمان خوب خوینم از تام حق گوتنا خو نادیم دما کو زمان منی دایی که به زمان کی فرمی و از جبر زمان خو فدینکم از زمان خوب کار بینم آوایی کی ام بیجن هر دم يعني از بیجم يعني هیچ تام هر تش نبوی کردی اللي براستي خستك ما او كو زمان ما داي كي يعني حمو كرد بزمان خوب خوينن حتى لزانجي جهين باش هنا هنا عربيين وباش هنا كردين از بيبي ما او باش حموشي ببن كردي جبرغو خوندكاري كو تخوينن حموجي كردن يعني دما كو يك بزمان خوي داي كي خوينه ايدي او هستي پر خوش الجم تشيد دما كو برسوا خو بده يعني مرو بزمان خوتي ناس كرن يكسر دما كو تاخذ تشترط بجنت كردش بر زمان دايكي خويايه يعني مروفي كو زماني بيتونه بأيدي أو بروجي تونه بيش بر زمان ناسنامه مروفي بله راسته نادیا ام وی بپرسن گله کس دگوتن مثلا زمان کردی ندوی آستا اکادمیک دی حتی کو زانینگه زمان کردی بیدان ایرو هم بخو بشک جوی سیستمینه کو اون زانینگه خوندنا خو زانینگه به کردی دبینن گلو زحمتی تید هيا یا نا اگر لگوری ام بیجن لیکولینین زانستی بگره دما کو مروف بزمانی خو بخوینه بیتر تید کیجه د پراتیک دول سر عرضه گلو او یک راست یانا اون چاوا برسوان کساددن براستی جی زمانی کردی تنی زمانی آخافتنه یا نه زمانی پرورده یا آن براستی جی زمانی کردی د آست هری بلند جی تدکاره به پرورده ببینه بله راسته ام خواه راستی گلک گوتنا هاتن ما گلک زحمتی کشامش آلیه درونی بشی بله يعني الشر تايبات شكل دروني بمرد كيرن دقوتن زمان كردي ناب زمان كي فرمي وزمان كي عيني هماني أخافتني كومرو بي دي خويا بداوي بكو هو اللي أفتش نراسته أم إيرو رو لسلنغانو أم درباسي بشي زانجيه بمبازي بمصالة سيام وشارم جي وزي هبر دوام بكم كو زمان كردي بسما زمان كي فرمي حاجات برشي كسي كرد هبه بزمان خوب خوينه يعني ام چاوا بیجن گلک زمان هنه يعني ام وگر لکوکا وا مالباتی وان تنه زمانی واش کوکا خود نخویاینه لیبلی کنه زمانی کی فرمی زمانی کردی چخاسی البرخودا چخاسی البیش که چخاسی مشاهیدان چخاسی مکدا دا کو زمانی به زمانی کی فرمی يعني زمانی کردی گرک ورا خواندن الحرچا پرچه کردستانه چی کسی کرده به زمان خوب خوینه و هگر زمانی ما ایدی ام دکارم تو نبی ام نما کارم برسوا خوب تشتکی بون از کارم بیشم جوا کسی گردگوتن زمانی کردی نام زمانی که فرمی بله به زمانی که فرمی حتی کو ام سلنگی خوب ام تایبت خوندکاری زانیگه و هر کسی کو شبو زمانی کردی خبات دیگه ادیم زمانی کردی بکینن آستا که زمانی پروردهی چی کسی زاروک دما سرطایی دما کو درباسی دبستانی ببه به زمان خوی کردی بخونه حتی کو بکیجه آسا زانگهی و در بچه
وفي زماني خوي كردي نفشي نوجي بلا بله نها دهندري زانینگه هیده سیستمک هی بگومان هون وقت خوندکار خو بشک جوی سیستمت بینن هون خو چاوا بری خستن دکن دبکو دگلک سیستم ولاتا د خوندکار دمینه خوندکار ماموسته دمینه ماموسته ریوبری دمینه ریوبری سینورن هنه لی د سیستم آونی زانینگه هیده آستا دانوستندنی و ماموستیان تکلیا و به دوره آستا پرورده ده آسوین و حتی چه آسته وکرینه کو کسایتک خورد جوار آوا کرن بله هل بت نها استكني از داخل بسا ماموستين خوب سيارة ببري خوي زانجي وبسا درفتي كواش مرة بكرين بله براستي سيستم ما زانجي راست خوندن هر تش امكان بيجن الجوري بيت كاب خبا بيجن لد هما عيني دمدا ماموستي من البرمت سكن وكها بالين من يعني جمرة سميناري دقيهن ما بأواي كي جلكي خوش بلاجوار ندردن دردي وانا اوكو يكي بخنياج يكي قلس بكنا مامستيما ام تشي برسي جوارد كنت دربي سميناري بإيديم تمام تشي بريا جيرت برسي ما من درباري سمينارات هجر برسي ما درباري تشتها من المرض بن آلي كارجبر او شي زانم ما تشي زحمتي دي او شي زانم بتشي زحمتي درباسكم سيستم مي زانجي سيستم كابر خوش هل بد حل زانجهك ايدي سيستم وهي ايدي قابل مهن بيرت جوري وهره لماموستا وخواندكار تكليا وعينا وكها بالانه وشواجي ام قلقي راحة زانجي هدا بطيبة دما كوياك بزماني خب خوينا طاس تنجيا نابينا وزانجي هدا رفتي قلقي البيشامة بتكن ريل بيشامة بتكن ادي زانجي هدا بكشتي ام تكان بيجي دخوان دكاري وريل بيشاتا بكن يتشتي كل سرتت مني دبيت تسرخو بشكي كار بكن ام هنك زحمتي هل بد ام دجدري خود بينا عينين جمع مستمر بن أريكار تشتي جمع هبن ددنما يعني نتاني درباري سميناري ده يعني اگر ما مصدر باسي جمد بن ام راجين دفترش بر ام زانن بچخ آگاهی تيجي آگاهين و آگاهي دلما داكو سبا ام جوا كوال ور بسكنن و ام وان آگاه بدن نفشي لبي خارجي داكو زماني كردي زندي بنين چه تبالک شان سر زحمتی و آستنگیان و خوندکار هون چه زحمتیان دکشینن دنوا خوندنا خود دزانینگه هیده بله ام زحمتيات جداري خود دكشين براستي يعني قالك ليكونيش ماتين خستن ام جداري خو يعني بكرديتنا أنا عينا همان عربي وإنجليزينا ام نشار بينن كوان جدارا بكن كردي استكارم بيجم باشا يعني جمر باشا كو ام وان جدارا يعني ام چند زمانا جي ام هفتينن داكو ام زمانكي خوش درخن لي ام وي زحمتيات بينن نهاجي ام هاود ددن كو جداري خو حموا بكن جداري كردي لما إيرو از خواندکار هارو شاوا از کردم زمانی من کردیه زمانی من دایکی کردیه دما کو سرم لیکولینه که بکم داکو از جداری خوب زمانی خوی کردی بینم يعني ام زحمتي از جهلا جدار ام دکترم راستي جبر کو جداری می کردین اوقاس نینه لی ام کار دکن سر داکم جداری خو گشی بکن كردي وهم جي ام بين عربي يا جي بين زمان دين بس دنابا اخافتني خوي رجعنا دي جيب كاربينن يعني ام تكار بيجن حمو رجي جانا خب كن زماني خوي داك نویس بله شخوا كمانيا هري مزند ناوا نویسکارین کرد او یک وصیتین احمد خانی او دبیجه گرک همو کرد به زمان خوی کردی برهمی خو بنویسن ایرو دما کو کردک برهمی خو بنویسا خو کردی ننویسا پرتوکخانه کردی جی دولمند نابه جبر وی که گلک نویسکار هنه برهمی وان هنه لیب عربی دنویسن یان جی بزمان بیانی دوری کردی درن اف دهیله کو جدری مکیم ببن نادیا ام ویجیشته بپرسن ایرو تو خوندکار لپیشیا خو تدبینه خوندکار جزانینگه دردچن آستا ماستری ده پیشکش دکن هیویک چاوال جمع چید به ارمانجک چاوال پیشیا و چید بکو هونجی لسر وی بمشن و حتی چاسی او خوندکار جزانینگه ها رو جوا درد که و هیزا خو و خورتبونا کجوی زانینگه گرتیه دخی خزمتا جواکا خوده بله نها درباره نها هم حواله خود بینن ادی نها دویده میجی دما درچونه حواله می ام لیخ حاضر دبن براسی دما املواد نرین هیگیک او قاس مثلا جمع چید بکو مچخاص ايش وزحمتي املتي كل نافدارم بفيتشتي مچخا ايش كشاندي حتى مقهاشتن بي آستي يعني ام تكلم بيجن كي دقوت انه يروبيش رجع زاني قها ماجي تشيبه بأملي بخوينن ادي خوندكاري ما دربتشن
خوندکاری ما بگهشن آستا گو ماستری تید بخوینن دما کو املواد نرن ایدی امزانن افتشتال پیشیامیجی لبراستی بارکه پرگران کو سبه دخو حاضر بکش نفشه کی نوره باره ما جیه بریام هین گراندره جبر بشروجه که پیشیام هی دوی ام هول بدن يعني بحمو ولداني خو بكن كو تشتي ماي ام سر راس بكن اف بار حمو ماي سر مني هيفيك مازن او قاسي وهم ام كان بيجن او قاسي جي باري مگران كو سبد سبا ام در بچن اديني چاوا وان اف خوندکارن پیش روجی سبا کو اویجی ببن ماموستا سبا اویجی ببن دماکو رنگی جیانا خو حمید کن کردی بزمان خوی دایی که با آخوین ام بزمانی خو ایدی غینی خو بدن ناس کرن بیت خاصی مکه دایی دا کو ام بزمانی خو بپاریزن و او قاسی خوش خالی گله که خوش هی دماکو حوالی مل درد چن ای پروژه خو پیشکش کن بزمانی کردی حرچتی شروعات کن براستی هسته که پر خوش الجمع چه بهم امجی جویتشتی ام بجن که امی کنگی در بچن مثلا امجی تخوازن در بچن و لیکولی نخوا حمیم بزمانی کردی پیشکش بکن و ام سرانسری حمو اصلی جهان دنیای برناس بکن که ام تخاصی مکه دای دا کم گهاشتن به اصلیجی. بله هیچ مستر پیش بری و چه دبه نادیا ام پرسا خوای داویج دبکن بریا چند ماهان تجار دیبو میوانا خلکا ما ببونه پازده گلانه تبهسه کی پر بلنتا و خوندکارین حوالیتا و گوت یعنی امی هر جبو زمانی خود کوشیم بکن حتی کو پروردامه و خوندنا مد آستا سوری ده بفرمی کرن و دمی تو بریاری فرمی تنبون لنها بریاری فرمی هنه کو زمان و پرورده بزمانی کردی به هم جی متریال هم جی باورنامه این خوندکاری پیمانگه و زانینگه روجاوای کردستانی هاتن اعتماد کرن اف هستکی چاوال جمع دا آوا کرنده ما بریاره که ولو هات و اف بریار برسوک چاوش بوان کسی که دوری زمانی خو کتن و خصن خوندنا دن بکن بله از دست بکیت کارم بیشم دما کو یعنی ام بیشم اعتراف به همه زمان ما کرن از دست بکی دایکن شهیدا پیروز کم به دایکن وان اسیرا کوزارو که خو جانی وان فدا کرن دا کو مثلا زمانی ما به زمانی که فرمی دست بکی از الوا پیروز کم اجوار بیشم منتخسی وقت خوش منتخسی ام جوا یعنی ام کارم بیشم دما کو زمانی ما دایکی زحمتی عاد ام تنشتمان وإيدي ما كهدا داكو زماني ما بزماني كيف فرمي وحتى تخاصي ما أمكارن بيجن تخاصي ما زحمتي ديتن برسبك تشاوي يما نها أم تشتكي نا بيجن تاني أمي بكاريغو أم دكن أو ببين بتخاصي ما كهداي إنما كو ببين تخاصي ما كهدا وتخاصي ما بيش كهتن وتخاصي ما أو خاصي خوندن كرداكو زماني ما بزماني كيف فرمي دوی درید اوی بخواه و او قاسی یعنی بوشمانی الجماعت شد بیشه چما مجی زمانی خانه خوان چما مجی زمانی خانه پاراست دوی دما کز هاتم بوم یعنی و دروشه که پر زحمت دبو یعنی زمانی مای کردی نابرا اری کرمی دبو حتی مگود دوی زمانی مجی بو زمانی تفرمی و چاقه و از حتی آنا جد بیجم و پیش چند سالی دیجی وره و از بیم مروانی برنامه و عايزي عین زیده گوتنی بیجم اثر گوتنا خواه لانا که مجبر زمانی ما براستیجی مگلت کد یعنی لسر دای نابکو زمانی ما هما ولو هرش بر زمانی ما بتایبت نه زمانی کیش خو زمانی کی گلک که دای گوگهاش دی آستا کی گو همو کرد یعنی امکان بیشن هن جوان یعنی هیجی او چیکل جمع های زمانی ما ولو بس نفشن کو نوبین بيتشتي هيج إثبات بكن جمع بيتر أمي خو حاضر بكن داكو أم في نفشي هان نسر في أساس راكن نسر في بنجي راكن داكو يل بي مرجي هدي وحرتش بزماني دايكي وبزماني واي دايكي وجوار خوشتر بيجي إيما بهالبد ما بتشك زحمتي ديتن لأم ناهلن أو بين بله بگومان دما کو بریارک ویرنگی درد کهوه نش خبر وی درد کهوه بگریدان و حسکرن و به وینا اوقاس خوندکار و ماموسته و مالبات و گلی گو به زمان خوف گریدایه و به میراث کی دیروکی او کدا جانگوریان کو ته بحثای کر راسته بله نادیا ام پیاماتی داوی بگرن ایرو زانینگه روجاوای کردستانی جبو سبروجی هیوی خوسته کی وچن کو زانینگه وای روجاوا بچرنگی بمینه نامه یاوج بو هر کسی کو دبیج زانینگه روجاوا و بچرنگی بچاره ساوی چیه هیوی خوسته کی وچن خوندکار ام پیاماتی داوی بویرنگی بگرن
بله از کارم پیام داوی دسته که از هیوید کنش همو گلی خوش گوتنین در دوری باندور نبن ادی گوتنین در دوری هگر باندور بون امن یعنی دوی ام خوبیدشتی راکن خلاص زمان ما و زمانی که فهمی از هیوید کم همو خواندکار نتنین بر ام یعنی کرد هر چند پرچه کردستانه بجیبونه همه خواندکار به زمان خواهی دایی که بخینن سر زمان خواهی دایی که دانه که به زمانی مجی زمانی که پیروزه زمانی مجی زمانی که بکده شهیده هاتی آوا کرن زمانی مجی به زمانی که فرمی از اوید کم همه خواندکار به زمان خوب بخینن زمان خواهی دایی که و زانینگاه همه و هر ببینه زندگی و هم جی مدنوا یعنی هندری زانینگاه خود به زمان خواهی بخینن چرانوسا می زانیگه ام بیشتر دیار بولن دیاب ام بیشت زانینگاه خونه ام بیشتر برنادن ام خونده کاری منه دوی ام وید اشتراک دوی ام زمان خوب پارزن ام چرانوسا که پر خوشش خونده کاری نو گوبین یکو درباسی زانیگه ببین مهیج وار بشه خوشتر و فرهتر و آوایی که خوش و چته گوب خوازن یعنی ام کارم بیشتر گلک بشه دیشی ام دو هندری زانیگه دوکن دا کنه چار نمین هرن در بشه. بله. گلک سپاس نادیا جبو بجداریات تا هم جبو نرین و نرخاندنی تا ام جی بوی حسکرن و هیوی و ام جی هیوی دکن کو همو خون و خیالی و بجی ورن ام تسپاس دکن نادیا علی خونده کارا زانینگه هارو جاوا کو تبجداری خلک هم بو. بله ام ورن گلتا ریز در آیا ما بحثا اکادمیا جنولوژی کرد خو ام یکسر به نادیار ما بردوام کرد بر دماویجی کرد و ما خواست ام پیر خلکی ببهورینن ام پشتر ورنگلتا د زانینگه هارو جوای کردستان تگوت ما وکی جنولوژی نتنی خود آسه که ده هشت تبالک شان سر خالکی انو د دبستانا ده آسه آمادهی ده آسه زانینگه هدجی پرورده یا جنولوژی هات دان افگاوه کی سرکفتی چاو بجبو کارو خبات جنولوژی کو و کارو خبات خو جناوا جواکی جناوا اکادمی و در باسا آستا زانستی کر کو خونده کار و پرورده ببینن گاوک بچرنگی بوجبوه شخوا اجی خونده کار زانینگه رو جاوا بوم در چیا بشه جنولوژی ما نهاجی ماجستیر جنولوژی تخوینم راستی یعنی جبر چما من گوت جبر اجی یک جبر همه زانینگه هر جوامون همان دمید نها جبوی جواکا خو کار دکم بله ام بو سر بلندن براستی جبر ویجی خونده کاری گو بشه جنولوژی د زانینگه هجی تخوینه بسپورن جنولوژی در تکون دو زانینگه هده د سازین جواکی ده د اکادمیه جنولوژی ده د سازین ریوبریا خسر د کار دکنه او جی بچاوه کی جنولوژیک بچاوه کی زانستی برنگه کی جن د نوا جواکی ده جبوی جواکا خو کار دکن یعنی بله متریال چاوا ده هندری زانینگه هده وکی بش نها بش کی تایبت به جنولوژی د زانینگه ها روجاوا گریدای بش سوسیولوژی هیا آستا خوندناوی بچرنگیه دمان بیجن جنولوژی بگومان هر کس بالای دیک شاندن تنی جن لوژی زانستا جنه دیمکی تنی تشه گریدای جن تی داین دهندریوی بشیده یان جی برانشندن هنه جنه که چاوال ورتی حاضر کرن خورجید کارنوی بشی بخوینن یا تنی جن دخوینن یعنی نها جبو خوندکار زانینگه یه بشه جنولوژی تنی جن دخوینن و جبو پیوا جنولوژی جن شخوا جیانی هاتی د جیانی د جن و میر هنه جبرولو جنولوژی زانسته کی جواکیه بچاوه کی جن یعنی جبر زانستن هایی گشتی بچاوه میر هاتیه پیش خستن یعنی نبویه برسف جبو پرزگریکن جواکه جبروی حوجداری هات دیتن گو بچاوه کی جن زانستک وره پیش خستن شخوا متریالی وکی متریالین یعنی ین بشیدنن همه متریال تن داین و متریالی که جنولوژی به تایبت هیه اما چاوا او زانستن تی دای جنوه شیروه دکن به چاوه کی جن وقت چه ریز در آیا چنه او برانشه کتینه دان؟ یعنی سوسیولوژی دیروکه فلسفه تایبت هی یا جن هی دیروکا گشتی هی یا جن هی یعنی هم گشتینه و هم تایبت بله بله انها او خونده کاری کو دوی بشی ده کار دکن دخوینن ببورین پشتی کو خونا خواب داوی دکن ده نوا جواکی ده ارکیوان
گرانتر دبه هیرو خوندکار دما کو زانینگهی دخوینن بگومان ارمان جکوانی خوندنی هی کو خوند خو تمام بکن لی او بشه کو دخوینن جی دنوا جواکی دجی پیوستوان زانبونا خو دنوا جواکی دبجی بکه وک خوندکاری جنولوژی دما کو شوی بشی درد چون حتی چه استی براسی جی دبن برسف بشین جواکی دیتر ده حتی چه استی کاری بون گوهرتنه کل سر عردی چی بکن يعني جبو اندام يعني هناك خندكاري جودر دچن تين لناوند جينولوجي الاندام جينولوجي كاردكن از جبو خو بجم يعني نها جبوی من از وکی خندکار زانینگه ها روجاوا دناون دا جنولوژی دا کاردکم یعنی هم بشله کولینا هم ج پرورده ددم یعنی پرورده دم اصلا جواکی ده همان دمی دل کولنی گوچه دکن جیم لسر جواکی چه دکن پرزگره که جواکی ناز دکن لگوری و ام پرورده ددن یعنی از کارم و بجم جبر از یعنی هر خندکار کی گودر دچه جهن جدا جدا کاردکن و هنگ جوان تین ناون دی جنولوژی کاردکن ده بحثا لیکولینا کر دنوا اکادمیا جنولوژی دما کارکی اکادمیک به بگومان سه استبیان جیهنه لیکولین جیهنه بهتر هون چه لیکولین دکن آیا يعني مجاري كوهن ليكولين دكن سبيكت قوت قادن جياني آبوري ديموغرافيا پرورده يعني همه قادن جياني اكولوجي ام فان دگرن دست و اتيك و استاتيك مجاري اوپارسيوني گوجن لسر روی خودی که سدمی وان چیه دریا وان را ام وکی تا گوت ام را پرسینا چه دکن یان جی هفدیتنا چه دکن گلو تشتی گوشتی جم بگوی آسته گو لسر روی خوا جبوی کسکی خو بده حاضر کرن چیه ام لگوری و پرزگریک يعني دبينن وبرزجريك بعواي كي زلال فهم دكن بشترى ام لسروي اساسي پرورده ددن جنين جوان جنين جو بفي كاري راد بنم يعني دانو ستندنك ما تشد به هم جبوغ ما اللي كولين كريمه او برزجريك فهم كريه جبو دم ام بچم بوي كاتيجوريا جواكير باخبن ام بكاربن لسيرش اساسي ببن برسف جبوان برزجريكان وببن چاره سري يعني او لیکولینه و چکرن ون پرزگریک دست نشان دکن هون لیکولین دکن لگور انجام وی لیکولینه اجا ون پرورده دادن لگوری اتدا دیار کرن او انجام نهاتن دیار کرن بچه رنگینه آیا بالکیشن گلو یانجی ریجه یاوان بچه رنگینه يعني ميناك دما ام چه دكن يعني هم يا ام بروشورا تي وشاندن يا هناك وكي مگو پرتوك تن وشاندن يعني یانجی ام کم خبات آچید کن میناک سر اولو باوری به ام کم خبات که به اسلام دموکرات رچید کن ترن دانو ستندن یعنی تکلیجن با اول رچی دریا اسلام دموکرات لسر اکولوژی به یعنی دست بسازی اکولوژی رم دانو ستندن چید کن کم خبات چید کن وکی بیج پانل ام چید کن یعنی دریاوی تشتری یعنی برهم تن درخست تبالك شان سر خالك جن روی خود دکهرینه جن جخوزای خود درکتیه یعنی جن خوشگبونا خود تی ناس کرن لی رنگ خود دکهرینن او قاسی اف عملیه تجمیلی خوشگبونی گله کی پیش کتی ناف جوا کده گله و اف لی کولی نکریه و بخوک پرسکریکه که ایرو دما مروف چتک پیفتنه به بروی خواب لیزه یعنی بدن خواب لیزه تنی جبو پیوان خوشگبون الگوری وان یعنی گلو او پیوان چن حتی خل گوری و روشا خو حتی دخن خطریه ده تندرسی خود خن خطریه ده تنی جبو دشتکی بکن خو گوهرتنه کی چی بکن اف جچته کیم باوریا بخوی جچته ریز دار آیا يعني اف مجارة هنا كي برفرهتر مروفت كارن يقاش بك يعني مجارن دا كولونياليتا مجارن دا غيركريا لسر روشالاتا نابین گشتی هاتیه چه کرن به تایبت لکردستانی چقاسی امتین تشویق کرن جبوی مجاری جن چه پرزگریکن درونی جیان دکه جبو گوکار به بگه وی آستی خب وی آوایی درخ پیش کی پیوانی خوشکبونش مرد دیار کرن چما امدوری جوهری خانه یعنی سروکاتی دبجه چه میتینگرا هری کونار جنه نه جبروی یعنی چه آوای میتینگری گشتی لسر جنه هاتنه
يعني طبقاندن يعني هاتنا بيكانين ميناك مجارا وكي تاغو اوبراسيوني جول سر جنتي تشيكرن دوري جوهري خو خستن جنك وكي كاركتركي دن دس نشان كرن يعني هبونا جن عيني هبونا اما ناسنامه لدردورا وي هاتيه جوهرتن وهولدانا جو جن جوهري خو دركه چباوي كي اليه كابيتاليزم به چباوي كي دخو خستن ناف جواكي وكي هوالا ما گوت هوال ناديا گو شركي تايبت لسر جواكي تمشاندن ده همان دمید کسی گود ناف جواکی ده ستونا جواکی تی دست گرتن جنه یعنی جبروی شرکی تایبت لسر جن تی مشاندن ده هلی گو پیوانی خوشک بونه نه اوش خود دیار بکه يعني بريا فان دخوازن هم جيجن بباوري بك بإرادة بك بخوا والبيفان دشتا بك براسي جي نخوشيك برمزن أزوك نخوشي دم ديار كرن قلك ناف جواكيت بلاوية حتى قلك جنبون تشبن هفتنا ما وان ناس دك بلي رزدار آيا أم في برسا خوي داوي اجتا بكن یک جی پرسگریکن کود نوا جواکی ده پرسگریکن زاینت پرستینه بگومان وجی لیکولین و مجاری زاینت پرستی چه کرنه یعنی لسر جنان لسر میران استا کوجی یعنی توندیا لسر جنان گلکی هیا حتی چه استه هون وک جنولوژی و کاری بو بانا چار سری و برسف جبو پرسگریکن کود تایبت زاینت پرستی هون چار سری اجیر دینه يعني نها وكي چارەسەری دەمدرێژە يعني نه سا بروج و شەوێکی گوهرتن چێ دەبێ ئەما گوهرتن چێ بوویە من گوت زانستا ژنۆلۆژی وەکی زانستێکی زانستێکی شۆرەشەیە یعنی ji ber wê guhertin hatine çêkirin û niha jî kar û xebatê jînolojî dike ji bo yanî ev pirsgirêkên civakî were çareserkirin yek ji wan xweberdana nava komîna yani him hevserokê komîna dest girtin him jî civak em komkirin bi hev re bikarbin pirsgirêkê nasnameya jin pirsgirêkê hebûna jin pirsgirêkê wekî te gozayên perestî di encamê jî riya çareseriyê yani çawa jin bikaribe nasnameya xwe diriya çar qatmanên jin de nas bike çawa karibe bi mêr hevjiyanekî azad bide avakirin heman demê de ji bo mêr jî perwerdeyên mêran jî têvekirin mînak dema şehba û heleb de navendê me hebû perwerdeyên mêrayên girtî de hatin vekirin û li ser navê jînolojî jî wan dikarîbû nerîna xwe bidaya û bigota yani em jî hewildana çareseriyê digerin yani ji ber pirsgirêkên zayînperestî ne eleqedarî jin tenê pirsgirêkekî civakî ye û ew jî yek ji rêbazê dagirkeriyê gol ser civakê hatiye meşandin çawa em bikaribin hevjiyanekî azad pêk bînin diriya got em pirsgirêkê jin pirsgirêkên çareserî pirsgirêkên jin û mêr çê bikin di encama wê de ev pirsgirêkên heyî te got tundî pirsgirêkên dest dirêjî ev pirsgirêkana giştî wê werin çareserkirin ji ber koka pirsgirêkê zayînperestî ye ew jî ne tenê ji ber mêr dixwaze zayînperestiyê bike rêbazekî got li ser hatiye ferdkirin got çawa dewlet li ser mêr dagirkeriyê bike û mêr jî bikaribe li ser jin bide meşandin wê desthilatdariyê. Belê em peyama te dawî bigirin birêz Aya Salih heger tişekî hûn dixwazin dawî bibêjin. Yani em hewildana gojînolojî bibe bersiva hemû çareseriyên heyî û pirsgirêkên civakê çareser bike diriya him paradigma modernîteya demokrat him jî diriya hevjiyana azad yani ev wekî peyama dawî em bikaribin pirsgirêkê civaka xwe çareser bikin ew zayînperestiya nav civakê de pirsgirêkên desthilatdariyê pirsgirêkên mîtîngeriyê çiqasê mîtîngerî li ser me hatiye meşandin him aliyê ziman jî û him aliyê civakê jî. Belê barî we giran ji ber pirsgirêkê civakê gelekin pîwîst hûn jî bibin bersiva rast ji wan pirsgirêkar e em tesbaz dikin birêz Aya Salih endama Akademiya Jînolojî tîro mêvana me bû. بله تماشاوانین هیجا ایرو مخص امرو نهی باوجن سر دو مجاران اکادمیا جنولوژی و زانینگاه روجاوای کردستانی در فتک چاوش خونده کرار دایی وکرن لگل دو میوانی ما خلق خواه بهراند ریزدار آیا صالح اندام اکادمیا جنولوژی و نادیا علی بردفکا خونده کاری زانینگاه روجاوا لوی داری ام دکیجن داویا خلق خواه حتی خلق کدن حتی مجار کروجه وکیدن ببین ناف خیر و خوشیه ده هر شاد بن شف باش